Kaano nga arugyan nyo di balayo, Saling? Inton umay alawas pa'y tatang. Takurang pa'y di kwarta ama busbus. Apay, di pa'y nagpauit di asawa manipod abroad aya. Nagpauit ngam kurang. Iso nga urayak man ti sumaron no apauit na. Manuti pauit na ay anak ko. Kuna namat nga agpauit iti 100K. Ha? Inayon ko tay sigod nga urnong mi. Mabalinan aparugyan ti balay mi. Apay, manu talaga ti sweldo di asawa mi di abroad, Saling. Madamag kulaang makidaya. Tatang nakmag. Nasurok a 60,000 tatang. Nay, dakkel mo't nga rod Ngam di yulatan sasawan iti sabali tatang. Para kada tayo laang anya. Apay, pagkit kita am kanyak mo, chismosaw, unay kamatan anak ko. Sa anak mo takas ta. Kaslawan pa nagtalag mo iti amam iti kastangay bagbagam. Palagip laang mat tatang. Oh? Tani amu kun ti ugali yung. Ugalik nga. Anya ti ugalik, Saling. Tatang. Nagalas ti pagkit kita nyo kada tao. Sa anak mo ta chismosaw, ngumapay akas ta ti ibagbagayo kanyak. Nagalas gayam ti pagkitkitaan nyo kada tao, Ay, tatang! Mabit lang! Ay, sus! Gimura manan ni tatang. No kasta, agi patakder da saling iti balayda, pari palitaw. Wan mari isang. Medyo dakkel mo't ngamin ti sweldo di manugang ko. Isu anak ka urnong dan Kasla ko nanapay ato istores ti patakder da. Nikadakkel nga rod Wan nga raud. Kapailan damot kid di Apay manut sweldo di manugang mo aya pare. 80,000 mare. Nay, dakkel agasam ngay. Isu asisiw la kadakwada ti agi patakder iti balay. Tanawad-wad ti kwartada mare. Sika ngay. At damod balay dagi di anak mon. Wano, agab-abang dapay laang. Ay na, agab-abang da nga agkabsat Tadayumot dito'y balay tayan ti trabaho da. Ay, awan pa'y balay da. Awampay, karugrugay dapay mo lang amin na nagtrabaho. Kan may sabab balasang dapay. Mabaakan samod dagi di anak mo. Manutawon dan ng awan pa'y asawa da. Ay, jak manamaw. Awampay mo yam amo da anubyo da. San apa naguyaw? Ngam saan da ngamin anapintas. Iso nga awan siguro ti agaram kadakwada. Dagi di anak ko ka nagpipintas da. Iso nga inaram da idaadagos. Ngam ti pagsayaatan na. At da napintas at trabaho, dagi ti nakaasawa kadakwada. Ay ka nagasat da tanakatumpong da itad da trabaho na. Nga oray saan da nakalpas iti panagadal da. Wan naimbag lakid din, tanapipintas da. Tanong saan, di alam mo. Iso na sayaat mo't tanakaadal dagi di anak mo. Tapno at damot maikarit da maray. Wana, day tama ti may panakal ko kadagit anak ko. Uray ko namasaan da na pintas, at least natalgad ti trabaho da. Saan dan to mang namnamalaangan iti sweldo tagbalin nga asawa da. Welcome to Jenna Almoida Drama. Makapasair mo't ipanagsasaw day di ako maray. Bakit? Apay aya. Nabayag kayo mo't nagsarsarita ijay paraangan da. Anyat nagsarsaritaan nyo aya. Dagiti anak ta Kundagi di anak na. Nalaing agpasagid. Agasam, tapagpalastog na di adal nga anak na. Saan mo't akas jay ni Mari Ising? Amok ti ugali na. Amangan no sabali manen at inagawatam iti imbagana no addaman. Ikikamot ngamin iti sabali akay papanan ti anyaman amang mangeg mo no maminsan. Apay aya kasta ka. Basta da ibagakeng ka. Kanayon nakakontraan. Madlaw adinak isakit. Palito lakay. Addamot ngamin ugalim asaan anasaya at no dadduma. Iso nga... Awan ti perfecto a tao. Amin tayo. Adda pagkamalyan na. Katwan mo't. Iso nga awan karbengan tayo amang imamag itipada tayo a tao. Di ka makawawat abakit. Sa balit iturong ti saritaanan. Iso abaybay amon. Kaslaawanin timbaga. No kasta, gumatang kayo itilugan niyo, ay me?
Wen tatang, uray tadamutan balay me. Isa mabalin min ti gumatang itilugan me. Ay na, talaga napintasan ti biyag yaw. Naimbaglakid din, tanalaing kayo ang nagpili iti nakiasawaan yaw. Oray saan kayo ang nakaadal, ngam napintas magtitrabaho dagiti nakiasawaan yaw. Kaya, anya ngay alugan ti alaan yaw. Daytay napintas kan baro a modelo, wano brand nyaw. Kunama nila kay a brand nyo kano tatang, ngam hulugan me. Ay wow, mayat nga ron ano kasta. Nasilap launay Ay na, aduman ti umapal kada kayo nanakaw. Ngumato man na dyan nagdakil nga Adam sa apol ni kumpare kon. Nagtilmon iti hapal. Una yan tapati dayta madlaw yumot. Una, aguni pa iti panagtilmon na nukas dyan nga umapal. Kasapulan mi mga mintilugan tapasaray maidistino nila kay ko iti sabala lugar tatang. Kat marigatan mo't no kanayon nga agkumiyot. Una, kakaiso na nga dakwartayaw. Alaki This din. drama is owned by Jenna Elroy the Drama. Basta, at danlugan dyan mo paray. Wan paray. Brand niyo ko naman. At dahil dyan balaytan. Sumangpait no madamdama. Napanda irwaran paray. Ay, agasam nga. Talaga a big time dagi dyan na manugang mo niya. Dyan may isa. Agi patakderda iti to stories a balayda. Dyan mo't may isa. Gumatang iti brand niyo alugan. Anya ray jay, kasuan no hulugan. Kasa, pare, siyempre. Aya, nagmayatan pare, sana all. Sikan ati nakamanugang iti big time. Numalpas di balay da saling nga anak ko. Gumatang dan tumod ka no, itilugan da. Tata Carpio! Woo! Tata! Ada ka? Nay, adan sa bisitang pare. Ha? Aguray ka? Ninsamot Emilio dayta. Kay barkadak idi itinuman. Kat padanunin mo Mabit lang pare Sabtak di ta paraangan. Agawid akmutan pare. Thank you iti kapay. Labid ka talaga alaklakayan palito. Oh, apay manen aya. Apay, masapol amapan mo istoryaan ti sweldo dagiti manugang mo. Uray ko manuhusto ti ibagam, naynayunam mo. Asino man tinakaamam iti daytan aya. Ni Mari isang imbagam ka no nga 80k ti sweldo jay manugang ta ijay abroad, ka nasurok mo't la 60k. Kurt, imbaga man a 16, imbuking nakmanan. Saan Inyaw awan ko ti saritaan, tano ibagak ti agpaiso, agungot ka manon. Kasta salwada mo ti imahik iti sabali a tao. Hay, jak kayat ti aramidang palito. 5 lalakyan ka alabid, chismoso ka. Agdal na ka man. Kakaiso na nagbalbaliw akon. Kasta kiti bagamon. Nabayagan na jak nagchischismes. 2 bulan nun tinapalabas. Ammo kon ti limitasyon ko. Tanadidigra akon idi adda nagaapa. Gapu iti chismes. Among gayam abalik senday ta. Ngem apay adi mo maikat ti kinachismosom. Updated sa amin nun akaaruba iti biyag dagiti anak ta ken manugang ta. Ken amangan no pati siya. Ket ichis-chismis na. Managatap ka launa bakbakatan. Nagbalbaliw akon kunak lang arudan. Kaya't mo, tasubyak tikas ng aramid ko. Ichismis ko manon amin nga ugalim. Ay, dakamukan ka. Oray chismisen nak, basta jay agpaiso ti bagam. Di mo na'y nayunan ken kiskisayan, tasaan anasaya at tikasta. Ti madingamin ken ka, ket nalaing ka nga agnayon iti sarita. Madi iti kasta. Nagadunga mom. Anya nga ron ti usartidila. Pagwalis. Isungarod ana ikantay iti dila tapno pagsao. Ket isumag, basta nasaya at kumaat ibalbalikas mo. Saan apuro linalastog? Yak amukin ka. Sa anak mo't nga aglaslastog. Nakapasyar ka ba, Emilio? Oy, tata. Tanamis ka. Agbakasyonak man pa dito lugar yo, tata.
Katwa na. Mano sam laki di ti panagbiag mi ditaw. Wan tata, nairuha makitirigat. Ngam no magustuak tagnad dito mabalin adituyan ti pagnadak, aginggat ingana. Ha, sana bale, tagtrabaho ak. Makipurdiya ak tapno makatulong ak. Ang mga no sa pulan da ka nagiti datakkel mo. Wan no asawam. Awan asawak tata. Kan ulila ako na demang. Iso a free ak iti sa dinuman akayat ko apapanan. Kasta aya. Kadala. Makamu ka nga baraw. Ngamnay. Nanumula ti panagbiag may. San kami abak nang. Numaminsan. Asin kan bugong lat sidsidan may. Oray pa awan asin kan bugong. Ayos kanyak tata. Awan problema. Welcome to Jenna Almoida Drama. Barakadam gayam di kumparek baraw. Barakadak iti-iti inuman. Ngam nabayag adi kam nagkitkita. Ta imadayo ak tata. Ngamit kailiw ko. Isa pinasyer ko. Ay kat mayat kapinasyer mo. Nabayagan abalo ti kumparek. Kat dagitila apu ko na ti kadwana ija balayda. Wan nga rod. Sa di naman ti balayo dito tata. Dayjay manaw. Day. Jay dakal abalay akaabay na. Jay arda na pintas alugan ijay. Lugan nyo dayjay, tata. Wala. Lugan mi amin. Kukwa ti anak ko. Ginatang da abran nyo dayjay barok. Inkas da. Aya. Bak nang ngarod ti anak mo tata. Saan pa nagpalastog? Adawat. Makitam. Jay maipatpatakder abalay ijay abay ti balay may. Jay ito istores, tata? Wang. Balay mo't latay may isang anak ko na itabaraw. Apay tata? Anyat trabaho da kita anak yaw? Akwa. Awan trabaho da. Ngam dagi jay asawa da tadda kwartana. Aday yabrod ti maysa. Kanangato ti saad jay maysa iti dakkel kumpanya. Mayat nga rod ano kasta tata? Nagasat kayo, tanakamanugang kayo iti adda mabalin na. Wala, barok. Numalpas nga rod ti balay ti inauna nga anak ko, gumatang kanumanan iti branyo alugan da. Unak nga rod nga igatangang dakmay, oray tayo sekar handlang. Naimbag nga orasyon na. Adda ka din ni Tata Palito? Wan, adda. Asino ka kaday? Barkadak ni Tata Palito, nana. Siyak tayo sa nga ilida di takarubayaw. Kasta aya. Mabit laeng ayabak ti asawak. Pakiuray mulat takuman dito'y balkon. Anyat imay imbaga day di alalakay lakay. Imay lang nakis istoryamot Imay nakikape. Payakas di dagiti mata na. Kas labulintik nga agrikrikos. Tila madlaw mo may. Agdakit matang agtayakan. Agrikrikos ko na. Saan nga agtaytayak? Kitaan na amin nga aglawlaw. Kitaan na ti bubida. Inton kwan, agturong jay mata na iti silenta. Kan ijay aparador. Kan pati sirok ti tugaw. Kitaan na amin. Pindaan na kitaan dagiti appliances dito'y balay. Kat umapal siguro tawan kasjay na. Anya? Agpadadamot la siguro iya barkada na akong parek ama nag-aapal. Noada makita da, apalan da. Nga ta? Sabali tiriknak iti day siya lalaki. Di mo man papaumayan dito'y balay. Kat umay nga rod makikapay. Liklikam ngamin ti makisarsarita kan kwa na. Napasig kaunay ngamin kan kwa na. Kat di mo pa'y laam-am mo. Am-am mo ko na Emilio nga rod tinagan na. Jay ugali na ti kayat ko asawan. Amom ayati pudno nga ugali na. Kat mayat mo ti pan nakisama na. Nasingpot da yaya. Di mo laam mo Nalakat agsingsingpot. Di ka unay agtalak iti saan mumot ng amam mo. Ang mga istorya kan kwa na ti sweldo dagiti manugang ma. Ay na, man ano aya. Awan mo't dakas na. Istorya nga rod. Makaammo ka?
natangken ti ulo. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Oh, at di peti pulutan ta, tata. Linutok day ta. Nay, nagimasan, kudel. Ano day ta? Kudel te. Kudel ti baka, tata. Wow! Solve man nga rod ti buksitan ayan ni kumpare nga. Kasangot ako mamod nga agsyat. Anday natindaran na amiting, tata. Makisangon to no sumangputan Di tamot siguro maibo sa dagos to'y arak ngayon inuman ta. Sa bagay mo't kiti Subyan taman ti saritahan ni tay tata. Ti may papan kadag iti manugang mo. Nakunam ngamin nga da ija abroad ya maysa. Kadjay mo't maysa, kanayon nga awan ija balayda. Agmay maysada iti babalayda. Tabisay dagija asawa dang agtrabaho. Naimbag man ta saan da amabuteng. Nairuam da siguro abarok. Siguro, adun ti urnong da iti bangkaw. Ta saan mo't agas tadura dagija anak ko. Ngamjak amaw no ijay bangkaw ti pangiduldulinan da iti kwartada. Tadamot iti ginatang da abasit a volt da. Sagkaysada nga raw. Ha? Kasano ka basit nga tata? Basit lang. Ngamuray basit day jay. Nadagsan. Mabagkat nga tamot ti tao. Ay, kabaulak to pa'y abagkatan. Siyak tinang yung nag-iday. Kastaya. Ngamapay akas jay. Kaslasaan nga agirik-rikap iti tawa dagi anak mo. Uray siyak to pa'y. Nakalukat akarayon ti tawa may tanapudot may. Mayat ngamin ti maturog no daangin na sumrak iti silaid. Iso adagitan anak ko. Saan da agirik-rikap iti tawa da? Nga rag, nagpundot ti panawan. Agsyat tabay tata. Numaibos da ito'y gumatang tamanan. Anya day jay, kaslaad da ka nabdoog. Tao! Di ka na tagay. Hold up tito'y. Di mo ganda tang tiagriyaw tagdakas ka kanyak. Sino ka? Pangasim, dinagdangran. Nukas tangarod, lukatam ti volt mo. Kat irwar mo amin akargana. Tarasam. Awan volt ko. Di kan aglibak. Bilangan ka. Maysa. Uwan, mabitlang nga rod. Alaman ng saling agpadata. Oray siyak natakawan akmat. Anya? Tila nagdumaan ta. Narnakanak. Diyak narik nasimrak diyak tatakaw iji balay. Ay naimihi ko naklano kanibo sana kon. Naimbag ta dinak dinangran da dya tao. Naibusesak da dya hold upper. Uray nakaabungot. Mabigbig ko ti boses na. Ha? Asino ngay manang? Jay bisita ni Tata Carpio akaaruba tayo. Anya? Ay, tinasayat. Intag pa blatter manang. Welcome to Jenna Elmore the Drama. Nasaya at tanadanon kayo dito balayo, Tata Carpio. Damagak la ko manuad da dito jay bisita yo. Awan nga roden dito'y balay. Jak na puutan ti ipapanaw na. Kan adda mapukpukaw akwarta kan alahas ko. Anya? Jak narik lang adda simrek iti silad ko. Naran na kaanak ngamin iti turong. Idi makariingak. Awan matan ni Emilio. Awanan dagiti kagawaan na. Anya? Pare Carpio. Oh, pare Carpio. Pare. Awanan bainday dya sa kailem. Isutag tatakaw. Nabuyak itinyos. Natiliw day dya nga Emilio. Wanted mo't gayam day day. Ta-hold upper mo't gayam. Ado ka noon tina-hold up da. Pati bangkaw. Anya ngay, di husto ti atap ko. Iso ginang hold up kanya. Magipaspasubo ka pare. Agbisita ka. Agtatakaw mo't gayam. Kay, apay amok nga raw. Oras sakto pa ka tinakawan na pare. Awan amok dita. Iso adinak pabasura yung pare. Darasodos nga minday di akarpew nga gawat iti bisita. Nga oras di namot unay am-amaw.
Agasam day ta. Agtatakaw magayam da dya takaw. Kat oray matsika. Nakarkaro pa'y kan ka. Agasam tanangag ko ide nga istoryaam ti may papan ka dagiti manugang ta. Ibagbagam no mano ti sweldo da. Ay, makonsensya ak nga rod bakit. At nabasol ko iti day toy. Ngamin, nagtalo ka iti day dya tao. Tila inis istoryakan ko na ide. Amin adamagan na idinagsat kami. Sinong batak? Itala maamiris ko. Dinamag na ide ultimo bangko dagiti anak ta. Makitam, nagkalap iti impormasyon kan ka. Kat si kamat, lawat ka ngamin alaklakayan. Saan nga amin abanag kat masapul nga ingka ibagbaga kadagiti taktao. Nasaya at aya ngamin day tangar aramidam. Agpalastog ka ti kunam, ngampakaisag makam gayamon. Ay, unay mo't ngaminan da ito ang iwat. Tila maibagbaganan ka. Agbalbaliw kan palito. Gapu iti kastang aramid mo, na isagmak dagiti anak mo. Sorry bakit? Ala, ikarigatak tagbalbaliw. Kaumagton tingiwat ko. Sakbay nga agisawang ka. Panunutom pa'y anaimbag no pagimbagam, wano pa kaisagmakam. Nawatam. Wan bakit? Naawatak? Na yung mga orasyon, Ana. Anda ni Norma. Ay, si Kamoy Gayam, Aladin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa, limasyo paw, ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya siupaw day tangay, asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Day nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila napudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Diyak pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang, Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingitingak pa anay bagtirik na ka, Kanon tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga, Rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga Rod pa ayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan?
tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko ana. Parigatem pay iti husto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sama la agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan la amo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damain sangpit mo anak kabigao apansik anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At datain lasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita ma. Tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladdin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, nagpulis kan. Agur-uray ni Aladdin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita be, sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makana na. Agpili kayo iti gat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot siya in order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaws. Abay, kapaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays.
Adda permanente nga trabaho, barog. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod na. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat tsak. Kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nakman minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab ta turugak daw barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod na. Aywan. Mabalinti umutang baraw. Manuti utangan nyo nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma no ada. Tano kwa kasaritak no madamdaman ni Norma ta aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos baraw. Kabuteng naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ki jay balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay Mare? Apat? Anya, gagara? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Mare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula minutaws. Nagasidag. Papanan nyo nanang, maluman Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papa na ka. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Ta siyak to no sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi tanong maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balita nasing pamajasotor di anak mo. Utangam kit di tidakil. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanong maminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, ijak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak kumatay utang kukin ka.
puunak ko ma itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bultaw dyan gatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Agaasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron na. Sumurag kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo dagita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang daytoy no maila ko. Kukwa akong dagitoy. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at dadyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan na. Mabitayin baraw. Ibagat ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga anak ko. Amog ako, sunada mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano Norma? Aklunan na ko na. Ala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nakmatlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap naklaang tibagik. Tamangan no kunam nga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga mo ang gastangay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmi kini Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na.
Anya dayta anot bawk barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Ah, Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pang rugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wala no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kas tananang, ngam no utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pag negosyo me. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San ama balin ah? Eh, awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sigir nakpailaang. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kuna man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan ah? Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko sinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kin ni Aladin ang manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay alalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Na in love sa ni ti dayjay alalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Nagmayat yagi na taya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasurun kamot, Baldo! Nay! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanen intemplaan iti kape. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit?
Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pailaang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay kat wala, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka matbaldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta nga na Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo? Nagadumot man na nababasit ang manok? Ginawad ko na kita kani Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang timanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka may sa ataragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. Adna mapuppukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtalaw na? Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag paisaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, adagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen friend, no kaya na. Ngam, mga no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasamlat ang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat? Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Hindi Carla. Di ka din nakita na ito babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan na maarami ti asawak na ito, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend.
Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pay balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maadaanan ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pay. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kaslaad damang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kung mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay agpupudod kasi mang bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok ije balay na. Nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Adan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na. Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat ng bakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Adan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asinaon. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo, akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kasda nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, papayakas na tila nga mas mungad baldaw.
Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, ni bakit mau? Ngunarod ang kal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yung kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan ken patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ta ikan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daan ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, wun nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak at tarakan kao. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daan. Ha? Agpaiso bakit? Wun lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya? Pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da.
Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan nung mangyod na kayo manon ti among yaw. Di ka ba nga? Why? Nana Carla, Ha? Anyat masapol mo, Baldo? mabigbig ko na kita ang manok Ah? Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Ah, Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin ang kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. ay, kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan ang saya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagiti tarakin ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarum kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isumot gayam tinangala ka nagti tarakin ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Uwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद भी हम जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए हैं। इसे वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर पे अभी दिखाते हैं क्या गिर रहा है क्या नहीं। तो हम जल्दी से चल रहे हैं और जल्दी से दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आया है गिट्टी और गिट्टी गिरने जा रहा है। अभी उधर राज और हमारे बड़े वाले भैया दोनों लोग कपड़ा बिछा रहे हैं कि गिट्टी खराब ना हो जाए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं गिट्टी आ चुकी है। देखिए दोस्तों आधी काली गिट्टी गिरा हुआ है। तो इधर गिर रहा है। तो दोस्तों इधर गिट्टी आया है, गिट्टी गिर रहा है और करिया भी नहीं है ना। नहीं अभी इधर राज और हम दारू बना लिया है। कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए। उसका पास सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। दोस्तों अभी चल रहे हैं अंदर दिखाते हैं। अब यहाँ पर तो गिट्टी गिरी रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गिर रहा है गिट्टी, इधर देख सकते हैं।
अब चलिए दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रिया वहाँ पर जा रही हैं, इधर देख सकते हैं। और घर हमारा इसके पीछे है। तो वहाँ पर गिट्टी गिर रहा था तो गिट्टी उट्टी गिर गया है। गिट्टी उट्टी गिरने के बाद अभी इधर मतलब आज से जोड़ैया शुरू हो गया है। मतलब कल गड्ढा उड्ढा खाना गया था तो गड्ढा उड्ढा खान के रेडी हो गया। इधर देखिए अब मिस्त्री आ चुके हैं हमारे घर पे और मिस्त्री आने के बाद मतलब जोड़ैया स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग को दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से। इधर देखिए अभी आज छोटा सा नए खाना गया है। इधर राज हैं, इधर बड़े वाले भैया मिस्त्री हैं। दोस्तों राज बैठ चुके हैं। राज बोला कुछ तो घर बंद। दोस्तों वहाँ पर मिस्त्री अभी जोड़ैया करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उधर मतलब पहले पावर रखा जाएगा, पावर रखने के बाद तब बीम ढलाया जाएगा। बीम ढलाने के बाद तब इसके बाद घर बनेगा। क्योंकि अभी बोल रहे थे सब लोग पावर धरा देंगे, नए वाला मत कहना, ये पावर धरा के तब बीम ढलाइए तो सही रहता है, जबर रहता है। और उसमें पहले ईंटा फोड़ के डालेंगे, तब इसके बाद उसको खोनेंगे, तब माटी उटी डाल के बढ़िया से करते हैं। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है घर बनना। हमारे घर पे मसाला वसाला सब कुछ बना हुआ है। देखिए भैया हैं। Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kanu aga ling utak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudan ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan ni Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarim ken ko ana. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala anak kau, sika man ti mangi pastor ginwangin tun malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram itun malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camuk kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaran ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa, jaka mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh, no kasta nga ron, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maakngasa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino day ta. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot
gayam ti tamanong alan. Ay na, umunag ka ah. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay ah. Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ka. Kunak noon, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang nangamang pakpakumusta kanya yo. Anya? Imposible mat ang ada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manen nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Ay tagay mo ka din san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay ina ti armak insan. Una yan insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina. Hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo dagiti agina. Saan insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Rosing? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Jak man mo, manipod iti nasayop ko. Jak mo may kaditi panunot ko. Uri ibagbaga na nga agat dagan ni Rosing. Nabanglulat ta para kanyak. Ay na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no adda diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kunto sarungkaran ni balay na. Jak namin naranaan ni di namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan? Uwan insan. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Rosing. Ay na. Uray akla sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Gemma. Tayo na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta narusay. Ay, masayop ko man tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karusing. Anya ti bagbagang parok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan.
Nagbanglo ka talaga. Inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Ah. Dahil payod mo ti mang paturog kanyak. Ay, Tay sulat tanti pampanunutag. ay barok. Amaw makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di naktupayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti agustukin ka? Di mo pinatulan ida sa ita? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ka, saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukin ko na. Ang jakbot impagarap, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mo't ni Alan kanyak. Ang dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga niya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulak ken ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas ken ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan. Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. Kasladyak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ita iti sabali a papay. Maday ta ka manin Alan.
Anyaya apay udmo ti bagbagam. Gapo ka dita, bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang may sa. Kasta akmet ken kaalan. Sapay ko mga ruda, tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Uri na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka nun napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo, ijay, nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat. Bigat tong nga gawidak. Sige nga rod, nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan, nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ro din. Rabiin. Nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday, Jay. Narabian lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid, idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan. Ha? Roseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. Siyak dato, Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. At ti ulas, akwam ta bagim. Ditakan. Hoy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigud ka agparigatak pa ya mangawis ka. Alan. Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adda impud no ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, honey? Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay.
Aklunag maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang met nga anak ti kasapulak? Ti importante ket sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat ken tinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak, iti nay dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisak ken karusing hani. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman na ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak dayta, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni Nanang mo. Imadayo ak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakannak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang, kan Alan, ididamo da tinagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak na latang agdandan na. Kat siyakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan dayta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless, iti Tonggal Maysa.